A tam je, auto, da. Jer je strogi centar. Ovo više ne izgleda toliko komunistički. Da, ovo je više austro-ugarski. Da, ovo je austro-ugarski utjecaj, ali ono je baš žešće komunizam. U Bosanskoj 27, a kupit kuću treba buraz. Vožnja Karlovac, centrom. Kafe bar Indeks. Tražimo papas, to je to. Sumnjam. Čuj ovo. Da. Ovo njega kura. Tražimo papas bar. To je lijevo, garant, i dam ruku u vatru. Auto krupa. Briješ. Ma joj, garant. Sad tu. Vidiš rupe na ovoj kući od rata? Vidim. Kužiš? Od onih šrapnela. Vidite ova ekipa. Baš u kurci. Sve su onak trošne. I ono je ciklano, vidiš gore isto. Kako je sjebano ovo raskriš, pazi. Znači, Da. kužiš. Preglupa. Nemaš prednost nikad prije možda. Da. Čak ni tad. Da. Kad imaš. To ovo nacisti hosti. Ne znam. Sad ću ići ti navigirati, evo. Evo ga.